iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele Berwa. Ibihe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Muri Uganda mu gihe barimo kwiyamamaza mu matora azaba mu cyumweru gitaha, abatavuga rumwe na leta barunubira ko igipolisi kibahohotera. We are harassed every day. Turaburabuzwa buri munsi amajana y'abanywanyi bacu barafatwa bagafungwa. Murabizi n'imbere y'uko kwiyamamaza gutangura abari bajeje umutekano wanje barafashwe. Raporo nshya y'inzobere za ONU ivuga ko umutwe wa 23 urimo gukora ibikorwa byo gushinga ubutegetsi n'akarere kigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Naho Perezida Trump asa n'uwerekana ko Amerika igiye kuzamara imyaka myinshi igenzura igihugu cya Venezuela. Tubafitiye n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe kuwa kane. Aya makuru ahagarariwe na Gerdas Hondimondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Chance yaduteguriye avugwa hirya no hino ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse imfashanyo zose zahora ziha Somalia. Leta ya Amerika yagiriza abategetsi ba Somalia kubomora ububiko bwa Amerika buri muri ico gihugu bagatwara amatoni y'indya zari zigenewe abakene. Ni inkuru ya Richard Kagowe twumva mu ijwi rya Samba Cuzuzo. Abategetsi ba Somalia bivuga ko batanze amategeko yo gusenya ububiko bwo ku cyambu cya Mogadishu batabwiye ibihugu by'amahanga bibukoresha mu gutanga inkunga. Ibi byarakaje Amerika bituma ihita ihagarika inkunga yose bahaga Somalia. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Somalia yahakanye ibirego bya Amerika. Ivuga ko ubwo bubiko butashenywe ahubwo buri mu gice cy'icyambu barimo kwagura. Guhagarika inkunga ya Amerika ni inkuru mbi kuri Somalia, igihugu bukizahajwe n'inzara ku ruhande rumwe kubera igabanuka ry'inkunga yahabwaga. Igisirikare ca Liban cavuze ko carangije intambwe ya mbere y'umugambi wacu wo kwaka ibigwanisha umugwi wa Hezbollah, ariko Israel yagabishije ko hakiri byinshi bigikenewe gukogwa. Igisirikare ca Liban cavuze ko ubu mu bumanuko bw'igihugu atabigwanisho biri atari vya leta, ariko ku karere kari kamaze igihe kirekire kagenzurwa na Hezbollah. Uwo mugwi ukaba warashize umukono ku masezerano na Israel yo guhagarika intambara mu mwaka wa 2024. Naho biruko uwo mugwi wari waranse guheba ibigwanisho nk'uko vyari vyarategekanijwe mu masezerano. Israel yagiriza Hezbollah kurenga ku byo bumvikanye mu kugerageza gusubira kwiyubaka. Ivyo bikaba vyateye ubwoba bw'uko Israel yosubira gukora ibitero bishasha. Iyi ni BBC. Abatari bake barabandanya kugira ico bashikirije inyuma y'urufu rw'umuntu yishwe arashwe mu gikorwa c'abajejwe binjira n'abasohoka mu gisagara ca Minneapolis muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rene Nicole Good yarafise imyaka 37 yararashwe arapfa n'umukozi wa leta w'igisata c'abinjira n'abasohoka. Ivyo bikaba vyatumye abantu batangura kwihereza amabarabara banegure ivy'ikigo ICE kijejwe kubahiriza amategeko y'abinjira n'abasohoka hamwe n'amaduwane muri iki kiringo ca kabiri c'ubutegetsi bwa Trump. Ubutegetsi bwa Trump bwavuze ko uwo muyobozi yarashe ivyo yakoze ari ugukingira ubuzima bwiwe, ariko abariyo ngo igisagara ca Minneapolis bamirira kuri ivyo bivugwa n'iyo ntwaro. Umukuru w'igisagara ca Minneapolis mu mugambwe w'abademokrate Jacob Frey yaneguye ivyakoze nabo bakozi ba ICE, anavuga ko amashusho yafashwe yerekana ibitandukanye n'ivyo leta yavuze. Barimo gusenya imiryango, barimo guteza umutekano muke n'akajagari mu mihanda yacu, ndetse barimo no kwica abantu. Uyu yari umukozi wakoresheje ububasha nabi, ibyo byavuyemo gutwara ubuzima bw'umuntu. Ubu rero mfite ubutumwa bwo guha IC, nimuve mu mujyi wa Minneapolis. Get the out of Minneapolis. Gisele. Inzobere za ONU zivuga ko umutwe wa M23 ufashijwe n'u Rwanda urimo gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari ibiganiro n'imihati y'amahoro bya Doha na Washington, ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC, raporo ivuga ko mu bikorwa byayo bikomeje kugendera ku bufasha bwa FDLR n'imitwe ikorana nayo. Byinshi kuri iyi nkuru turabibaza Priment ku magenge.
Ico cegeranyo kivuga yuko AFC M23 ishaka kuba ubundi butegetsi bubangabanganwa n'ubwa leta ya Kongo, ahishiraho inzego z'ubutegetsi, iz'ubucamanza, iz'amakori n'inzego z'umutekano, ibimeze nk'inzego za leta. Ico cegeranyo kivuga ko AFC M23 yaguye ibikorwa vyayo vya gisirikare muri Kivu ya ruguru n'iyepfo, ibifashijwemwo n'igisirikare c'u Rwanda kiyobora ibikorwa kigafatanya mu bitero hamwe no gutegura ibitero bizokorwa hanyuma. M23 ubu igenzura ibice binini mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo n'ibisagara vya Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'izo ntara. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, nubwo abategetsi b'ico gihugu biyemeje gutorera inyishu ikibazo ca FDLR, umugwi urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ico cegeranyo c'abahinga babone kivuga yuko igisirikare ca Kongo mu bikorwa vyaco n'ubu kibandanya gufashwa na FDLR n'imigwi ikorana nayo. Avuga kuri ico cegeranyo ku rubuga X, umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'amakungu Olivier Nduhungirehe yagirije abo bahinga ba ONU guhengamira kuri FDLR. Yafatiye ku ngingo z'iki cegeranyo nk'iy'amajana 430 ivuga ko ibitero bitumbera mu buryo bwihariye FDLR n'abasivile bari kumwe bishobora kugira ivyaha vy'intambara n'ivyaha bikorewe zina muntu. Nduhungirehe avuga yuko mu gihe hari imvugo z'urwanko ku banyekongo b'abatutsi zivugwa n'abategetsi b'igihugu cabo kuri televiziyo y'igihugu n'ibitero by'indege ku basivile, abo bahinga ba ONU bafashe uruhande rwa FDLR, iyo nayo ikaba igizwe ahanini n'abahutu bivuga ko bahunze bahejeje gukora genocide mu Rwanda. Turacarondera uruhande rwa leta ya Kongo n'urwa M23 kuco bavuga kuri ico cegeranyo. Mu gihe hasigaye iminsi 7 gusa ngo habe amatora ya perezida n'abagize inteko ishinga amategeko muri Uganda, ibikorwa byo kwiyamamaza birarimbanije hirya no hino. Abatavuga n'urumwe na leta barinubira ko igipolisi kibahohotera kandi kikababuza kugera aho abayoboke babo bari. Perezida Yoweri Museveni w'imyaka 81 ari kwiyamamariza manda ya 7. Inkuru ya Siriake Muhawe nayo i Kampala. Imigambwe izimbere mu ihabwa amahirwe yo kuronka amajwi menshi muri aya matora yimirije ni NRM wa Perezida Kaguta Yoweri Museveni ku civugo ducunge neza ivyo tumaze kugerako, na NUP utavuga rumwe na leta Bobi Wine ku civugo tora cunga ijwi ryawe kandi uryishuze. Harababona ko Perezida Yoweri Museveni kubera imyaka yiwe n'ikiringo amaze arongoye igihugu ca Uganda asa n'uriko aracira inzira umuhungu wiwe General Muhoozi Kainerugaba ubu ari wasanzwe arongoye ibiro bikuru vya gisirikare by'ico gihugu. Ariko umuvugizi w'umugambwe NRM Emmanuel Lumaradombo arabihakana. General Muhoozi kubera amabanga yagiye arazezwa vyatumye abantu benshi bibaza ko ayo mabanga ayahabwa kubera ariko ategurirwa ico. None uko niko bategura indongozi. Ku bwacu muri NRM indongozi zitegurwa biciye mu nzego zitandukanye. Ushobora kuba watowe nk'umwe mu bagize inama nshingamateka, mu nzego z'urwaruka, mu buyobozi bw'urwaruka, canke ukaba wagenywe mu bushikiranganje. Ivyo vyose n'uburyo bwo gutegura umuntu. Abatavuga rumwe na leta harimo na Bobi Wine umugambwe wewe ari we waronse intebe nyinshi mu nama nshinga amateka mu matora y'ibihumbi 2021 nyuma y'uwa Museveni bavuga ko baburagizwa. Bobi Wine yongera koko abategetsi benshi hamwe n'abayoboke b'umugambwe wiwe ubu bari mu ibohero. Turaburabuzwa buri munsi amajana y'abanywanyi bacu barafatwa bagafungwa. Murabizi n'imbere y'uko kwiyamamaza gutangura abari bajeje umutekano wanje barafashwe. Hanyuma twarashizeho uwundi mugwi mushasha ujejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza, ariko muri bo amajana 570 ubu barafunzwe. Umugwi wanje wose ujejwe umutekano n'ujejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza wose warafashwe mu kwezi kwa mbere tugitangura kwiyamamaza. Ariko turabandanya. Nkuko nabivuze dushimikira kuco turondera. Uyahoze ari umuririmbyi rurangiranwa muri Uganda avuga kandi ko hari ibibanza bimwe batemerewe kwiyamamarizamwo nko mu bisagara aho bivugwa ko bafise abanywanyi benshi. Kenshi mbere ngo iyo bahatumbereye igipolisi gica kibashwaramwo. Ibi nishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ravyemeza mu cegeranyo caryo cyo ku itariki 5 z'uku kwezi. Ariko umuvugizi w'igipolisi ca Uganda Rusoke Kituuma avyamirira kure. There are arrests that have been made. Hari ibikorwa byo gufunga abantu byagiye biba
kandi n'ubu biracyakomeje, ariko gutabwa muri yombi bikorwa mu buryo bwihariye hisunzwe ibyo umuntu aregwa ku giti cye. Icyo Amnesty ishobora kwita ubugome ngewe nacyita igitekerezo kidafite ishingiro, kuko ku rwego mpuzamahanga biremewe gukoresha ingufu zigenwe mu rwego rwo gucisha bugufi ukekwaho icyaha. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ategekanijwe ku wa 4 w'indwiza, aho azotorwa kandi n'abashinga amateka barenga 500. Perezida Kaguta Yoweri Museveni yashitse ku butegetsi mu 1986, azoba yitoreza ikiringo ciwe kigirindwi. Iyi ni BBC gahuza miryango mukomeje gutega amatwi. Nubwo abantu duhuza n'ingagi uturemangingo ndangasano cyangwa se ADN ku rugero ruri hejuru ya 90%, kimwe mu bidutandukanya harimo kubyara impanga. Ni gake cyane ingagi zibyara impanga, ariko ibi biherutse kuba muri parike y'Ibirunga. Iyi nkuru reka tuyibaze Juventine Muragije Maria. Kuwa gatandatu ushize nibwo babungabunga izi nyamaswa muri parike y'Ibirunga ku ruhande rwa Kongo babonye ingagi y'imyaka 22 yitwa Mafuko iteruye utwana duto cyane tubiri tw'impanga yabyaye. Ibi ni imboneka rimwe mu miryango y'ingagi, kuko kubyara impanga mu ngagi zo mu misozi miremire bibaho ku rugero rwa 1% gusa. Iyi parike y'Ibirunga yashinzwe mu myaka igera ku 100 ishize hagamijwe kurengera izi ngagi zo mu birunga. Abahanga bavuga ko ku isi hasigaye gusa izirenga gati 1000, kandi ko ziboneka gusa muri iyo misozi y'Ibirunga ikora kuri Kongo, u Rwanda na Uganda. Kubyara impanga mu ngagi byaherukaga kuboneka mu kwezi kwa 9 mu mwaka 2020. Gusa nanone ingagi Mafuko si ubwa mbere byaye impanga, kuko muri 2016 ubwo ari mu kigero cy'imyaka 12 nabwo yabyaye impanga, ariko ziza gupfa zitaruzuza n'icyumweru kimwe. Abakurikirana izi nyamaswa bavuze ko Mafuko n'impanga ze z'abahungu bose bameze neza. Abadukurikira baravuga iki Latifa? Jizere ko nkujyanye no kuba perezida w'agateganyo wa Venezuela yirukanye General warushinzwe umutekano wa Maduro, uwitwa Harumukiza Leo yagize ati nukuri ko Amerika ni igihangange mu mateka niho nakumva perezida ashimuta undi bikarangira nta nkurikizi. Naho Pascal Itangishaka aravuga ati ntaco bivuze, amafaranga yahawe yo mutunga imyaka 1000 adakora. Emmanuel Bailian nawe yavuze ati none se arabona yari kuzahembwa nande kandi shebuja afunze. Kwindi nkuru uvuga ko raporo nshya y'inzobereza ONU ivuga ko umutwe wa 23 urimo gukora ibikorwa byo gushinja ubutegetsi n'akarere kigenga mu burasirazuba bwa Kongo uwitwa Ibrahim Masukongela. Yagize ati izo nzobere ivyo zivuga nivyo bapanze, abasirikare ba Kongo na leta yabo barazi ivyo barimo. Naho Nshimimana Claude haravuga ati izo raporo ntaco zimaze kuvaho zasohokeye ataco zifasha. Byiza nuko Bonoma Manzi Jean de Dieu aravuga ati ariko ndibaza iyo ONU numva izi gukemura ibibazo bya Kongo cyane yabanje igakemura n'ibyabo byo muri Ukraine izagaza. Tukabibutsa abadukurikira ko bakomeza gutanga ibitekerezo ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye Facebook na X. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Venezuela izakoresha amafaranga azava mu masezerano mashya kuri peteroli hagati y'icyo gihugu na Amerika mu kugura ibicuruzwa bikorewe muri Amerika no gufasha kongera kubaka igihugu. Bisa n'ibisobanuye ko uruhare rwa Amerika muri Venezuela rushobora kuzamara imyaka myinshi. Ni inkuru ya Will Grant mwumva mu ijwi rya Gerdas Yihondimpundu. Perezida Trump yavuze ko Venezuela ishobora kuzokoresha amafaranga azova mu masezerano mashasha ashingiye kuri peteroli izo ifitaniye na Amerika kugira igura ibidandazwa bihingurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ivyimburwa, imiti n'ibikoresho byo gusanura ivyuma bitanga umuyaga nkuba vyasenyutse. Ku mbuga hwaniro Trump yavuze ko uwo mugambi ari wo mwiza, ashimangira ko inganda zo muri Amerika zizofasha cyane mu gusanura Venezuela. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru New York Times, Perezida Trump yavuze kandi ko igisirikare ca Amerika gishobora kumara imyaka myinshi muri Venezuela. Ntiyatomoye ryari amatora azoba muri ico gihugu, ariko yabandanije yemeza ko ububiko bwa petrol aribwo buzofasha mu kucubaka. Nubwo intwaro y'imfata kibanza atakiravuga kuri ayo masezerano, ishirahamwe rya leta riraba ivya petrol ryavuze ko ibiganiro na Amerika biriko biraba. Perezida w'imfata kibanza Delcy Rodriguez yavuze ko Venezuela yiteguriye amasezerano afitiye inyungu impande zombi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri Venezuela yavuze ko abantu bagera kwijana bahitanywe n'ibitero vy'ingabo za Amerika vyahinduye ubutegetsi bwa Maduro. Uyu ni umwanya w'ikinamico runana. Karemera yafashe icyemezo cyo kudasohoka iwe.
yabitewe n'iki? Hagati aho dore ko mukobwa Jana atashye avuye kubyara, ubu se byifashe bite kwa Pascal n'urunana? None se Kareme ko mbona wagira ngo ntuzi gahunda. Iyihe gahunda Nori? Ntibuka ko uyu munsi ari umunsi ngomba kujya ku gipimo se nk'umugore utwite. Usiko nari nabyibagiwe. Erega banakubiswe ubwenge bukabura. Ngaho ngwino twitegure nyine tugende hakiri kare. Rero rwose nifuzaga ko naguherekeza ku gipimo pe, ariko nibagiwe ko hari abantu baba bashaka ngo banyishyuze. None se Kareme uzihisha kugeza ryari? Kugeza igihe nzabonera ubushobozi bwo kwishyura abantu bose imbere y'imyenda. None se Kareme kubona nta kazi ufite kandi umuryango ukeneye kubaho, urumva bizagenda bite mu gihe ugitekereza ko utagomba gusohoka muri uru rugo koko? Ngaho mbwira nawe ntuzajya gushaka akazi ngo ugakore? Icyo ari cyo kibazo gikomeye Shusho, nanjye mba mbyibaza byaranyobeye. Ngaho tekereza Kareme, dore ubu ndatwite, dufite n'umwana muto, twese dukeneye kurya kandi indyo yuzuye. Hari n'ibindi bibazo yewe bitandukanye tugomba gukemura kugira ngo nyine tugire ubuzima bwiza. Ubwo se bizagenda bite niba ukomeje gutinya kuzahura n'abo ubereyemo imyenda? Ni ukuri urambaza ibibazo nkumva ndatsinzwe pe, hanyuma ariko nanone hagize uwo duhura rwose imbere mu mwenda sinamukira. Hari ubundi wumvise ko mukobwa Jana yabyaye abana badafite ibiro bishyitse? Narabyumvise sha. Uzi cyabiteye se? Ni ko mukobwa Jana atigeze yitaho mu mirire, ntiyitayeho ku buzima bwe n'ubw'abatwite. Ingaruka rero zabaye zo kubyara abana nk'abariye. Cyakora birababaje pe. None se mugabo wanjye uragira ngo nanjye nzabyara akana kangana n'imbeba kubera kutitabwaho? Oya rwose. Erega ubwo nyine nkeneye kurya indyo yuzuye kandi iriho ibikomoka ku matungo. Ndabyumva Honori. Karame sha rwose ibyo mbwiye byose ndabyumva, ariko ihangane mbanze ndebe aho byerekeza ubundi ninjire muri ibyo bibazo. Aha reka njye kwitegura nigire kwa muganga. Ariko Nyiramari reka nkwibarize, uribuka igihe waratahiye? Ndacyibuka nyine. Waratashye ryari? Ariko se kumbaza igihe naraye ntahiye, hari ubwo ujya utaha ijoro nkakubaza? Maze rero unyumvire, ariko ubundi kutari usanganwa izo ngeso zo kugenda ugataha mu gicuku, wabyadukanye gute? Nabyadukanye nk'uko nawe wabyadukanye. Urariko uranyumvira ibisubizo mpaye? Nuko ari byo mbona ukeneye gusubizwa Stefa. Uranyumvira koko? Erega wanatashye wasinze. Wese ko ujya utaha wasinze hari ubwo njya mbikubaza? Cyangwa hari amafaranga yawe wabuze ukabukeka ko ariyo nanywereye? Mbwira izo ngeso wadukanye ni bwoko ki? Naba nanjye nagenda zinywa ndangije ndataha, ubundi se ko ugenda ukanywa ukaziraramo? Hari icyo nkubaza? Njye urambaza iki se ubwo? Shewe ahubwo se wowe mbona ukiri hano ra? Kugira ngo mbe ndihe? Cyangwa ntiwabimenye? Menye biki? Ntiwamenye ko mukobwa Jana n'abana banyu bavuye mu bitaro? Byose ndabimenye ngo bigende bite? Ugiye kumwakira n'izo mpanga zanyu. Ariko ubunyenza aho ngo bigende bite Nyiramari? Yego baba. Ni mwonko da. Hasi ka. Karame mukecuru. Haba haye mpundurega. Mwabyaye pe. Reka singeze ha rwose zihe mukobwa Jana niwe wabyaye. Ngiki? Umukecuru nyine naba ari wowe wahizo mpundu kuko ari wowe wabyaye. Munyerekero utwo tuhinja nirebere da. Naza nakwereke. Dore ratirebera uduhinja mukecuru. Ego mukobwa Jana. Kutanga ese mukecuru. Nikoye kuva nabaho sinkubeshye. Nubwa mbere mbonye utwana dutoya tumeze gutya. Nyine hari impamvu. Zimubwire nyine. Umva rata mukecuru. Yego ye. Nyine muganga Devota arambwiye ngo impamvu nuko nitwaye nabigiye nari ntwite. Ngaho. Akubeshyera sera. Mubwire komeza umubwire. Aha. Niye myifatire se mukobwa Jana. Nyine igihe nari ntwite sinari indyo yuzuye. Yego. Komeza umubwire baguhashisha kibondo uhita ugurisha. Komeza. Rega ngo ubwo nananywaga n'inzoga da. Ariko rwose ese ko ndeba witanguranwa nkaho bakubeshyerara. Ngo rero nawe wumva ingaruka mukobwa Jana. Ugomba gukoresha imbaraga nyinshi rero mu kubitaho kugira ngo bakure, naho ubundi rwose
bazagwingira ari uduhinja da. nzakora ibishoboka ariko nanone bizaterwa n'ubushake bw'Imana. Ubwo urumva ko ugomba rero kwitwararika kurushaho kandi Pasika ndakubona nawe rwose ugomba kubimufashamo. ubwo se nijye ubwira mukecuru none ninde nabwira? urumva ari ndagomba kubwira? mbabarira mukobwa ja urumva uzi uwo yakagombye kubibwira urumva niwe akwiye kubibwira kugufasha kurera abo bana umva reka nanigendera ahubwo aho oya wivuga utyo Pasika uyu mubyeyi wonsa akeneye indyo yuzuye rwose iriho n'ibikomoka ku matungo nk'uko umujyanama ajya bibabwira. ego niko se nuri karame ego mana yanjye ubundi se uvuye he? ariko si ubundi mukecuru ubundi umwana ku buryo mbaza ngo mvuye he ngo nari nagiye he? umva noneho nkubwize ukuri nuri nari naricecekeye ariko ubu noneho ndakubwira. ubu se ugiye kumbwira nabi mu nzira? reka nkubwire kuko ariho nkuboneye. aha reka nkureke nikomereze gusa reka ngo usubize nkubwire aho mvuye ku kigo nderabuzima. ngo nkureke wikomereze? umva nori ndabizi ubwo ni ubunebwe wadukanye kandi ntabwo tuzihanganira kudakora ugakomeza kuvunisha umwana wanjye umunebwe gusa. ariko se ndi umunebwe gute? uri umunebwe gute? ubu ukora iki? ntiwirirwa wicaye mu rugo none dore wadukanye kujya wirirwa uzerera gusa. wumva ibyo ntibiza kugarukira. uragira ngo se bize kugarukira hehe ko? ndaje mfata umwanzuro ariko se urafata umwanzuro w'iki? wabuze ibyo ukora mu rugo rwawe ukaba wahisemo gukurikirana ibya Honorine? tegereza urebe ndaje umuhungu wanjye Karemera mushakira undi mugore wowe ugenda uruvemo nta kintu kizima gutezeho uretse kumutera ibibazo. ntiwitwaze ngo yaragusabye aragukwa ngo murasezerana ngo mubana mu buryo bwemewe ntubyitwaze rwose. ariko nanjye reka nkwibarize mukecuru ubundi ivanga mu mibanire yanjye n'umugabo wanjye ute kuki wivanga mu rugo rwacu koko? nuko rwose ubwo nanjye narinje kureba uko wowe n'abana mumerewe mukobwa ja. ni ukuri nawe ndagushimira cyane ukuntu urimo kumva hafi Anosiya. ariko ni inshingano zanjye nk'umujyanama w'ubuzima mukobwa ja. cyokora ni ukuri Anosiya ataritanga pe ni nka nyakwigendera Mariana. ndabashimira mwese mukomeje kumva hafi rwose. mbese ugira ngo murebwa rero ni amata gusa yanzaniye gusa Anosiya? yanzaniye n'utwenda tw'abana pe. nuko rwose Imana imuhe umugisha. ubwo siyo ntabagira aba bana bababayeho koko. maze rero mukobwa jana ukomeze wite kuri ziriya mpinja pe ubarinde imbeho ujye ubafubika cyane wambike n'utwenda dusukuye. ajya agerageza rwose. yego ikindi wirinde kongera gukora amakosa ukoresha amafaranga y'inkunga y'ingoboka uhabwa kugira ngo wite ku buzima bw'abana ukajya kuyaguramo akayogo kinywera. uyakoresha ibyo yagenewe wite ku mirire yawe nk'umubyeyi wonsa n'isuku mukobwa ja. ibyo azabireke rwose dore ubu noneho kuva afite impanga biramusaba imbaraga kurushaho. yego rwose ibyo kugurisha shisha kibondo ubireke ibyo kunywa inzoga ubireke imbaraga uzishyire ku bana bawe. ni ukuri nzagerageza. ikindi kandi mukobwa jana ujye ucunga buri kamenyetso kose ubonye kuri aba bana kuko hari igihe gashobora kuba ikimenyetso mpuruza cy'uburwayi. yego nzajya mbikora. mukobwa jana se n'ukuntu yikundira agatama azajya aba yanyoye yibuka ibyo bintu ra. nongere mbigusubiremo mukobwa jana. rwose ibintu by'inzoga ubishyire ku ruhande niwongera kujya mu nzoga n'aba bana b'impinja ufite ahangaha umenye ko ubuzima bwabo uzabubura. erega mwivuga byinshi numvise mwababyeyi mwe. reka ngaruke kuri bya bimenyetso mpuruza rero. wa mugani ibyo bimenyetso mpuruza ku bana ni ibihe? tega amatwi. hari nko kugira umuriro kurira bidasanzwe kwanga konka gukonja ibiganza n'ibirenge ahandi hakagira umuriro. murabyumva? guhinduka umuhondo ku mubiri w'umwana mwari mubizi? gufunguka k'umukondo w'umwana kandi ukavamo utuzi mwari mubizi nabyo? mujye mugerageza mubisuzume no kunanirwa kunyeganyeza amaguru n'amaboko. ibyo bintu mujye mubyitaho. ego uzi ko nanjye hari ibyo nari naramaze kwibagirwa mujyana. urakoze kuba ubimubwiye nanjye bitumye mbyibuka. nuko none se ibyo mbibonye nabikoraho icya Anosiya?
ukibona kimwe muri ibyo bimenyetso rero uba ugomba guhita wihutana umwana ku kigo nderabuzima kikwegereye kugira ngo bamuvure. ubwo rero urumva yuko ugomba kubyitaho mukobwa Jana. nzagerageza rwose kandi si ubwa mbere umuntu aba abyumvise nuko twibagirwa vuba. ntabwo ngomba kugusonza. ejo burya natashye rwose ntakaryeruye neza urumva n'ubu rero utawumva wanezerewe nta kibazo. yego rwose nyiramare ni impamo y'Imana. mbese reka nkubaze ubundi ejo wageze mu rugo Steve arabyakira Teddy mbwira. nari bibaye kuyakura kagira inkuru nyine n'umunwa wo kuyibara mbwira. burya ejo natashye uko rero nsanga yageze mu rugo nkayaje urahamusanga yashingije ariko ntiyagira icyo avuga. Stefano n'ukuntu muzi nyiramari waratashye nijoro wagasomyeho aranuma neza aranuma koko atuje rwose turaryama rirajya ariko bukeye kwihangana byamunaniye. rahira rero atangira ngo izo ngezo zo gutaha ijoro wananyoye zadukaye ute. Narakoze Pasika. Ndagomba. Ko ndeba uri gukebaguza ufite ubwoba bw'iki ko turi kumwe. Erega umugabo aho ari hose aba agomba kwicungira umutekano. Aho ucungera kandi nayo ucungira. Wenda wo gucungira ariko tekereza nk'ubu tugiye kubona tukabona Stefano arahageze. Nabigenza ntewe. Ariko ntugatebe ubwoba na Stefano wa mugabo. Aye wawe. Twamaze kwemeranya ko natwe tugiye gukora ku buryo abibona kumva ububabare ufite ubwoba bw'ikigo cyangwa keretse niba warabeshye ko ari wowe wateye umugore wawe. reka sinabeshya rwose ibyo nakubwiye ni impamo. reka natwe twishimishe nk'uko nawe yagiye yishimisha n'umugore wawe. reka nanakuririmbire sha minga we ndeze kuzashoma minga we wandeze kuzashoma minga. ariko se urayikunze basi ahubwo uzi ko narenze kuri umuhanzi kuko kuri urwo rwego Pasika. nyiramariza wanjye umva ndahaje ahubwo nzajye nkuririmbira kahave nyiramari urumva cyore igiki Pasika wababonye naza tubone twitegereze neza tuba. ariko nyiramari utambeshye Stefano uriya winjiye muri aka kabari ndamukiraho. orere baza dorere ntabwo bafite ahubwo azagenda amushombe ni mama y'Imana. batuye izindi nzoga batereke ku meza zose. ariko nyiramari waretse nkigendera Stefano ntasangane nawe koko. umugambi wa Nyiramariza ugezeho. Stefano nababona haracura iki? Ntuzacwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
ikinamico urunana tugejeje ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba twibutse ko ibitekerezo muba mwatanze ari ingenzi mu makuru yacu mwari kumwe nanjye Zereberwa amakuru yaragaragara na Gildas Hondimon ku buhanga bw'ibyuma hari Maxwell Okoth dushimiye ikipe ngari yadufashije gutegura aya makuru mugira ibihe byiza